umugore w'uburanga bwiza utagira umutima ni nk'impeta y'izahabu ikwikirwa mu mazuru y'ingurube. Mu Kirundi haravuga ngo umugore w'akazuru gusa ariko atazi kororanya. Ukagenda saa sita mu nzu ukamusanga ibikombe hariya ku meza ntiyakoropse ntiyagize gute, imirembe iri hariya, ibintu byose ntarakaraba. Urumva akaja kureba umuntu wo muri quartier ya gatanu iya gatandatu abana ntarabatekera. Umugore atazi kuroranya. Iri iwacu niho nakeza mbona abagore batazi kuroranya, akaja gukubitiramo uwundi, akaja guhinga, akazana imboga, yakubita ingwi hasi, hakama hinjira abashitsi, inzu ntarakomeza, akavuyo kakama bagakubita abana bigacika. Haleluya! Igitaramo cyawe cya Timote, igitaramo kiri muri wowe, ntabwo ari wowe papa, ntabwo ari wowe. Hariho umukecuru, hariho nyogokuru. Eonike, yitwa Eonike papa. Eonike niho cyatangiriye. Uyu mugore ngo yarataramiye Imana we. Haleluya! Amaze gutaramira Imana ngo arashakwa, amaze gushakwa ngo abyara umwana w'umukobwa. Sifa kwa Mungu. Ngo amaze kubyara umwana w'umukobwa. Sifa kwa Mungu. Munyemere muzamurisa. Haleluya! Mutima wa Jeunezerere Imana. Amen. Mutima wa Jeunezerere Imana. Amaze kubyara umwana w'umukobwa. Uyu mwana w'umukobwa nawe ngo arashakwa. Ntiyashakwa yishari. Oya, washakwa n'igitaramo. Ashakwa n'iki? Igitaramo. Ashakwa n'amasengesho ya nyina. Nyina aramubwira ngo mwana urashaka. Amaze ngo mwigisha Imana, ngo mutransfere. Semeni amen. Iyo yashatswe uyu mukobwa arabyara. Sifa kwa Mungu. Murerenge n'amasengesho yabera azakurikira. Amasengesho yabera. Iyo umugore yataranye urugo rwiwe, tibiza bigerukira kuri we. Bizagukira igice cya 11 n'umurongo wa 21. Yego. Butumwa bwiza bwa Luka. Umunyamaboko ufite intwaro iyo arinze urugo rwe, yego, ibintu bye biba amahoro. Ariko umurusha amaboko iyo amuteye akamunesha, izo ntwaro ze zose yari yizigiye arazimwambura, n'izo amunyaze akabigaba. Amen. Urakoze cyane mushumba, ndaza kukwifashishaho akandi kanya gato nsomera ijambo rimwe. Bene data mumaze kuduha ino teme, twarasenze, tumaze gusenga, jewe mu majambo nzigisha yose nzavuga ijambo rimwe rivuga ngo kubera amaso umuryango wawe. Kubera amaso umuryango wawe. Umugabo witwa Salomo, nimuvuge ngo amen. Mwonyemerere mukazamuresa amaboko bakecuru. Namwe mwese amaboko yanyu mashire hejuru. Haleluya! Salomo bavuga yuko ari wo muntu wa mbere ku isi yagize abagore benshi. Hari undi muntu mwumvishe ku nosi y'abazima yaragira 1,000 harya 1,000. Noneho muri abo bagore 1,000 yafashemo harimo abagore beza, hakabamo n'abagore babi. Ngiye gukuramo abagore 3 yavuze babi, aravuga ngo kubana n'aba bantu. Murumva namwe ngene yabavuzeho abagore babi. Ariko mwebwe hano muri abagore beza, Imana ibaheze umugisha. Semeni amen. Yaravuze abagore 3 bataribo. Niwumva turasomya ayo majambo ukumva icyo kintu kiracyakubase, tuve hano usenge ubwira Imana ngo Mana. Semeni amen. Ndakeneye kuba umugore mwiza wubaka urugo. Dusome papa revera nasomere. Usomera mu Migani. Urasoma ahantu 3 mu Migani 21:19. Mwumve uyu mugore Salomo yavuze abagore beza, avuga uyu wa mbere wubaka urugo rwe, aravuga n'abandi bagore 3 babi. Niwumva iyo ngeso iri mu buzima bwawe, uve hano ubwiye Imana ngo Mana, iki kintu zingishaka mu buzima bwanje. Somera uwo murongo 21:19. Bibiri ravuze ngo kwibera ku gasozi kadatuwe karuta kubana n'umugore w'umwaga utera intonganya. Amen. Mu Kirundi nikaho havuga neza, haravuga ngo wopfumuba mu gihugu
mu gihugu cy'ubugaragwa, igihugu cy'ubutayu, hakubana n'umugore w'ingare yitoraguza. Ako kantu sikakeza aba aho kubana n'umugore w'ingare mu nzu, ngo woba ku musozi wawe iyo wenyine. Siko mu Kinyarwanda avuze hano, mu Kirundi ho ntiyavuze ku musozi, havuze mu butayu. Iho havuze ngo aho kubana n'umugore w'ingare, wowe uja mu butayu ukaba iyo wenyine, iyo ku gasozi ka wenyine. Undi mugore uyu gani Salomo wavuze aya makuru, si jewe mwabadamu, si Salomo wavuze, sina pastor nyasoma. Haleluya, amen. Ubugare ntibuza bwubaka urugo. Hano ko nduva abana babasakuza, mugerageze mwegeranya abana kugira ngo abantu banumve. Hariyo abantu bakowe wa evangeliste, bakowe ibihumbi 15 by'idolari. Abandi bakobwa inka 15, abandi bakobwa ibindi, ariko kubera ubugari baratashe kubera ubugari. Salomo aravuga ngo kubana n'uyu mugore w'ingare noba ku musozi, kandi upana umusozi uriho ibiti, umusozi w'ubutayu, kandi nkaba jenyine. Muri barya abagore 1000 uyu yari gitangaza. Muri barya abagore 1000 uyu we yari sinzi icyo yari yakoze. Mwumva ubundi mugore wa kabiri yavuze, abagore batubakora uko 25 umurongo wa 24. Aho nyine ndavuga abagore 3 nimara nkomeze ikigwa cyanje. 25 umurongo wa 24 biravuze ngo kuba mu gakinga k'urusenge biruta kubana n'umugore w'ingare mu nzu y'inyumba. Amen. Mu Kirundi haravuga ngo wofuma wibera hanze. Murumva hariya bavuze ngo umunsi rusenge, urusenge si mu nzu se. Ikinyarwanda cyaragabanije bukeya. Ikinyarwanda mu urusenge ari urusenge rwo hanze rubaho, yoba hejuru urusenge. Ni sawa, yoba hejuru urusenge. Hano niho havuze ngo wofuma wibera hanze, hakubana n'umugore w'ingare mu nzu. Abantu batara abakobwa bagishaka vuba mwama musenga kino giterana ubugare mu busike ntacyo buzabamarira, tibuza mwubakurwa. Siko kuri baracecetse, tuzobona n'ejo. Igice cya 11 umurongo wa 22 naho ndangirije. Igice cya 11 mu Migani umurongo wa 22. Igice cya 11 umurongo wa 22. Bibiliya yavuze ngo umugore w'uburanga bwiza utagira umutima ni nk'impeta y'izahabu ikwikirwa mu izuru y'ingurube. Asubiremo. Ikikirwa umugore w'uburanga bwiza utagira umutima ni nk'impeta y'izahabu ikwikirwa mu mazuru y'ingurube. Mu Kirundi haravuga ngo umugore w'akazuru gusa ariko atazi kororanya. Ukagenda saa 6 mu nzu ukamusanga ibikombe hariya ku meza ntiyakoropse, ntiyagize gute, imirembe iri hariya, ibintu byose ntarakaraba. Urumva akaja kureba umuntu wo muri quartier ya 5 iya 6 abana ntarabatekera. Umugore atazi kuroranya, iri iwacu niho nakeza mbona abagore batazi kuroranya, akaja gukubitiramo uwundi, akaja guhinga, akazana imboga, yakubita ingwi hasi, hakama hinjira abashitsi, inzu ntarakomeza, akavuyo kakama bagakubita abana bigacika. Umugore atazi kuroranya, gutunganya. Papa, umugore w'akazuru gusa ariko atazi kororanya, atazi gutunganya, ngo ameze nk'inzahabu yambitswe, ameze nk'impeta y'inzahabu yambitswe ingurube. Inzahabu
wafata inzahabu ukayambika ingurube, izuru ry'ingurube ryo kwambika inani z'ubucafu. Umugore atazi kuro, reka mbarebe kwanza, ndareba bariya abagabo se nibo basomye hariya, abagabo ntaho bavuze, ari abagabo bavuze hano yeme bama bama ntaho bavuze. Umugore w'akazuru gusa, ariko atazi kuroranya, atazi gutunganya, atazi gukora ibintu neza. Semeni amen. Amen. Umugabo akazaja mu bantu yambaye ihuzu z'ubucafu, akamara amayinga biratamese y'umugabo. Uyu mugore naho ngo yoba aba bantu bagira amayeri, niyo batihagiye baza bikubita twadufu bakakubita mu cyo twadufu akamasohoka. Twadufu arudufu bagira abantu bagore bazakubita bakagira gutya, yagakubita akisiga kandi ku munwa yasohoka, ukamubwira ngo uhuye n'umugore ari kwiriye muhira ibintu byose nta kintu na kimwe. Salomo aravuga ngo semeni amen. Uyu mugore atazi gutunganya urugo rwiwe, haleluya, ameze nk'izahabu yambitswe mu zuru ry'ingurube. Ndabasengeye ngo Imana ibarinde bino bintu, bano bagore batatu Bibiliya yavuze hano. Semeni amen. Teme yanyu yaravuze ngo umugore w'umunyabwenge. Hariya mu Kinyarwanda bavuze ngo umugore w'umutima, umugore w'umutima. Siko Bibiliya mu Kinyarwanda bavuze umugore w'umutima, ariko hano bavuze ngo umugore w'umunyabwenge aza yubaka urugo rwiwe, ariko umugore w'igifu aza rusanguza ayuma. Haleluya. Wakristo wanasa miaka bali mwenendo wa Wakristo wanahesabu miaka bali ikakoresha umudamu twazanye atibishije ngina hano. Uyu mudamu igira hano ni uri kamugufi aho ngaho ni ntuzamuka. Haleluya. Uyu mugore nawo umugore w'umunyabwenge mu rugo rwe, ko murabyumva neza. Abakobwa be yabyaye, abakobwa be ntabwo ubwenge bwe uzogarukira kuri we, ko muranyumva neza. Hariho abakobwa yabyaye bazoshakwa ahantu bakaza bavuga ngo nyoko uyu mwana hari urugo avuyemo. Siko kuri timudamu cyane cyane twebwe abanyamurenge, apana mwebwe abarundi, twebwe abanyamurenge. Uzubwira umuhungu wawe azaza kukubwira cyangwa umukobwa ngo nakundanye n'umukobwa kanaka, akabaza ise na nyina na ba nyirarume w'uwo mwana. Iyo n'ibintu se nukubaza se bakabaza inkomoko. Ikintu cya mbere bazabaperereza, bazababaza ngo ese uyu mugore ni umunyabwenge, imbuto aduhaye imbuto izaduhira. Mwanyemere tukazamura Yesu amaboko. Haleluya. Kuba umugore w'umunyabwenge kina mama wo muri Methodist, si wowe bigarukiraho mama, biza kuri barya abakobwa bawe niyo bashatswe, abakwe banyu bakaza bavuga ngo mabukwe. Haleluya. Semeni amen. Usipoteze bure uokovu wako. Amen. Ukayavuze ngo umunyembaraga. Haleluya. Sinzi ko muri Bibiliya Kinyarwanda bavuze ibirwanishwa. Bibiliya Kirundi yavuze ngo intwaro ze, afite intwaro ze. Umunyenkomezi, umugore w'inkomezi afite intwaro ze. Haleluya. Ngo yabereye maso urugo rwiwe, ngo ibintu byiwe bizabiba amahoro. Haleluya. Umunyenkomezi afite intwaro ze, umunyenkomezi afite intwaro. Ngiye kubabwira mama,
ntabwo ari ishari, ntabwo ari amajambo uriya mudamu yababwiye. Oya ye, umunyenkomezi yibitseho amasengesho atazwi n'umugabo. Muzamurese amaboko. Haleluya! Wiyateraniye urugo rwiwe de la kosia bonde la gloire. Ngo ibintu byiwe bizabiba amahoro. Umunyenkomezi ngo yateraniye ibintu byiwe, ngo ibintu byiwe bizabiba amahoro. Mureke babwire mwabadamu, abagabo tugira intenge nkeya, ariko mureke ngiye kubabwira abagore babiri, ariko uyu mugore atarava hano ngiye kubereka akarorero kamwe. Hano nawe ma nayiranze muze hano akantu nakaberetse muri Methodiste, nshaka kubereka hano kugira ngo twumve rino jambo. Imana y'intumwa n'abahanuzi iyo manisezera mu gitabo cya Timoteyo wa kabiri igice cya mbere umurongo wa 5 haravuga ngo Pawulo yabwiye Timoteyo, mwana wanje Timoteyo we, ukwizera kuri muri wewe kwabajije hehe? Kwa murinde muri nyogokuru. Ukwizera kwawe Timoteyo, igitaramo ntabwo gihereye muri wewe. Ngo hano muzi hano iraje hasi wowe mushiki wawe je hagati, hano hagati tambuka hano. Murabona ngiye kubabwira, iyo umuntu yabaye maso ntabwo biza byijana, biza bikurikira. Haleluya! Iyo umudamu yabaye maso ntabwo biza byijana, biza bikurikira n'abana bawe. Haleluya! Timoteyo we, ukwizera kuri muri wowe kwatangiriye he? Muri nyogokuru. Murumvishije nyirakuru wa Timoteyo, nta majambo, nta shari, nta oyayi, yari yarushije. Babakecuru mubaka baza muri Yesu amaboko, ndarangije gusenga mwenge baza muri Yesu. Haleluya! Haleluya! Igitaramo cyawe cya Timoteyo, igitaramo kiri muri wowe, ntabwo ari wowe papa, ntabwo ari wowe. Hariho umukecuru, hariho nyogokuru. Eonike yitwa Eonike papa. Eonike niho cyatangiriye. Uyu mugore ngo yarataramiye Imana we. Haleluya! Amaze gutaramira Imana ngo arashakwa, amaze gushakwa ngo abyara umwana w'umukobwa. Sifa kwa Mungu. Ngo amaze kubyara umwana w'umukobwa. Sifa kwa Mungu. Munyemere muzamurisa. Haleluya! Haleluya! Mutima wa Jeunesse Imana. Amen. Mutima wa Jeunesse Imana. Amaze kubyara umwana w'umukobwa. Uyu mwana w'umukobwa nawe ngo arashakwa. Ntiyashakwa yishari. Oya, washakwa mu gitaramo. Ashakwa n'iki? Igitaramo. Ashakwa n'amasengesho ya nyina. Nyina aramubwira ngo mwana urashaka. Amaze ngo mwigisha Imana, ngo mu transfer. Semeni amen. Iyo yashatswe uyu mukobwa arabyara. Sifa kwa Mungu. Murerenge n'amasengesho yabera aza kurikira. Amasengesho yabera iyo umugore yataranye urugo rwiwe tibiza bigerukira kuri we, biza gukura ku mwana we, umwana n'umwana we. Haleluya! Biza bigenda bikurikirana. Haleluya! Azara Timoteyo. Mamaze Timoteyo kubera igitaramo cya nyirakuru na nyina ngo bahura na Pawulo mu gitaramo we, ngo yumva connection irazamutse. Bataramye ideruba mu gitabo kizakozwe n'umwe 16 ngo bataramye ideruba ngo connection irazamuka. Ngo arabaza ngo si umwana n'uwo kwande. Baramubwira ngo nyirakuru yarataramye, nyina yarataramye. Bamusingiriza Imana. Tibamurazi ibindi tiba. Oya ye. Nta kindi bamurazi. Bari baramurazi Imana. Haleluya! Amen. Amasengesho yacu Sophia singiriza abana bacu. Murakoze bashaka kuzagira. Umugore w'umunyabwenge asa yubaka urugo rwe, ariko igifu kizagifata umupanga kikaza gisenya. Reka mvuga abagore babiri bashimishije muri Bibiliya igenda ndako nsenga. Abagore babiri bakunze ku mutima. Semeni amen. Nasonye umugore witwa Abigail. Abigail ndi mumuzi yene. Umugore witwa Abigail n'umugabo wiwe Nabali. Amaze gumusumwe ngo Dawudi ngo yari yarahungiye ngo atuma abashumba biwe. Arabwira ngo abashumba we ntimugende muje kubwira Nabali.
nyabona ameze ku ntama turye turashonje turahwere n'inzara iyo Nabali yama umusozi tubari muheza kandi Dawudi mwe yari imitse nikashaka hano subirayo iriya zererezi kiragenda izunguruka ngo dufate duheze mwenende haleluya ariko nashimye ikintu kibi muri aya majambo nakunze umurongo umwe wamaze umwungeri wiwe umwungeri umwe mu mwungeri wiwe ngo yamagenda yamayongorera nyirabuja aramwira ngo databuja koze ibitangaza databuja koze ibitangaza yatutse Dawudi mwene Yesayi umwami yamututse kandi yamututse nabi none turashize ariko Abigayeli yari umugore w'umunyabwenge tuzamuresa amaboko bakecuru Abigayeli haleluya Abigayeli yari umugore w'umunyabwenge none ngo Abigayeli ngo yama yegeranya noneho yashanye n'ibiruta izo bari kumuha amaze ngo arasegeranya yegeranya intama yegeranya ibigori yegeranya amata ngo aragenda ngo ashahura na Dawudi ngo arapfukama arakajambo kanshimishije ngo mwami wanje we uriya mugabo wanje Abigayeli izina ni umuntu ni igipfu kiraho carapfuye nta buzima carapfuye cyatiriyo Nabali niryo zina ryiwe Nabali izina rye ni igipfu cy'umutima nta buzima uvuze gute mudamu ni igipfu yarapfuye nta bwenge afite sawa ndamubari kubera iki umugore w'umunyabwenge aza yubaka urugo rwiwe mureke baheze ubuhamya kwazi mureke baheze ubuhamya bwabaye hariya hepfo dutuye ubwo buhamya ntimubukeneye yemwe mureke baheze ubuhamya bwatangaje bwo kwihanganira abadamu sinzi numwe mu ijana harabona yibabwiye niko ndigisha barambwira ngo oya yebo twebwe ntizokunda umugabo umwe yarafite umugore umwe yarafite umugabo wiwe wananiranye uzuja mu bandi bagore yo agasinda akagira gute amaze umugore wiwe semeni amen mukamufukamira semeni amen mukaza musengera yamuvuga mu izina akavuga ngo papa nakawe umunsi umwe nijoro ngo yamabona wa mugabo araje azanye undi mugore mu nzu yiwe yamabona arishe mu nzu n'undi mugore wa mugore ngo yamamwakirana umutima yamamwakira bene kwa kundi gukomeye yamamubwira ngo uyu nguyu wowe uje mu cyumba cy'abashitsi uyu nta turaje ryamana hari yamagenda yamakuru amashuka ashaje yamasasa amashuka masha abaheza karibu mugende bucye mu gitondo wa mugore arara mu cyumba cy'amasengesho ngo arahudumiya amaze ngo arahudumiya semeni amen ntiyatutse umugabo yarahudumiye gusa umugore w'umunyabwenge aza yubaka urugo rwiwe semeni amen ngo amasengesho yiwe arazamuka agera ku Mana amasengesho y'uwo mugore ngo arazamuka ngo agera ku Mana haleluya amasengesho y'umugore w'umunyabwenge ngo arazamuka ngo agera ku Mana haleluya ngo bavyutse mu gitondo ngo basanga yabashuhije amazi ashushe apana amazi y'intuzi apana amazi akonje abashuhiriza amazi ashushe ajana muri dushe arababwira ngo mwoga amazi ashushe ntimwoga amazi akonje iri Bujumbura nta muntu uzoga amazi ashushe yamamushuhiriza amazi ngo niyo yobamara umuruhu sawa ngo amaze gutereka amata imirete ibyo kurya ivyamwe zose ku meza ngo wa mugore waraye mu nzu y'abandi bahindukirana wa mugabo bamukubita urushi rwamba urushi rwamba ngo yamakubita wa mugabo mu maso ngo pa aramubwira ngo uri igifu cy'umugabo nimba wotu umugore nk'uyu nguje kuri jewe uri igifu cy'umugabo wa mugore ngo yamasohoka ntiyamwe icyayi yamasohoka arataha waje gushaka nimero za wa mugore aramubwira ngo mbabarire kandi kuva uyu munsi nta muntu n'umwe wabwirije wa mumara y'ubutumwa bwiza yamavaho yihanye aravuga ngo kuva nakagenda mu isi y'abazima mbonye umuntu w'igitangaza haleluya wa mugabo ngo yamapfukama aho mu nzu aramubwira ngo mbabarira mugore wanje mbabarira
ngo umugore aramuhobera, aramuhagurutsa, aramuhobera. Ngo arangije kumuhobera aramufata amujyana ku ikanisa ryawo, amujyana kwa pasiteri, aravuga ngo pasiteri, nazanye iminyago kuri Yesu, nazanye umunyago kuri Yesu. Haleluya, haleluya. Tuzanezerwa, 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 oh tuzanezerwa, niba tuzanezerwa. Afata umugabo ambwira pasiteri ngo pasiteri we, iminyago yanje naje ndayizanye, umunsi nzogera imbere y'Imana, Imana izavuga ngo dore unabwirije ubutumwa bwiza ngo kandi umugore w'umunyabwenge. Haleluya, haleluya. Umugore w'igifu. Hariho abagabo bazasaba n'abagore babo imbabazi bakaba banga kubabarira, akamaya kumubabarira. Umugore w'igifu niyo umugabo bene data mureke babwire, iyo umugore ari maso, iyo umugore ari maso, haleluya, azababarira umugabo naho atamusabye imbabazi. Azababarira umugabo nubwo atamusabye imbabazi. Kubera iki? Afite target yo kubaka urugo, afite target yo kubaka urugo. Hariho umuntu umwe wambwiye, haleluya, hari umwana umwe wambwiye ngo umukozi w'Imana Patrick, jewe sinzoshakwa. Umwana mwiza cyane, mwiza, wize neza, arambwira ngo sinzoshakwa. Kubera ko utazoshakwa ma, arambwira ngo data afite umugore wa kabiri, sogokuru afite umugore wa kabiri, abo tuvukana bafite bamwe baravuye ku bagabo, bafite abandi bagabo. Sinzoshakwa, nta rugo nambona imbere nureberaho ngo tubashaka, nta rugo nandeba imbere ngo ndatekereza yuko uyu mwuka nanje uzokurikirana. Ko ndatekereza iyo uri umunyabwenge tibigarukira kuri wewe, hariho abakobwa bawe, hariho abahungu bawe, hariho abahungu bawe. Semeni amen. Hariho abahungu baza bavuga ngo wa mana ndore. Semeni amen, semeni amen. Umugore w'umunyabwenge azamenya ibikwiriye mu rugo rwiwe. Kare twari ko turasenga hano n'abamama bari hano, pastor twagize ibihe byiza n'abamama twari kumwe hano, twagize ibihe byiza, twumvise Imana muri cyo gitaramo. Noneho nibuka umudamu umwe yaragira umugabo we ngo bari batuye umugabo mudamu w'umushunemu, ngo Elisa ciwe umugore w'umunyabwenge azamenya ibikwiriye. Haleluya, haleluya. Umugore w'umunyabwenge, umugore ngo yitegereza Elisa, baramwitegereza, babwira umugabo we ngo papa, umugabo waje, umutware waje, uyu muntu uko namubonye mu Imana, uyu muntu uko namubonye mu Imana, twamwubakira ahantu ho kuba. Ni kaho uyu mugore yaragira umugabo mwiza. Niko wa evangelist umugore yakubwira ngo twubakire uwundi mugabo, kumva ko byoroshe. Biragoye. Ariko uyu mugabo uyu amavuga ngo ntakibazo, ngo bamwubakira acumba hejuru, ngo bashiramo itara, ngo bashiramo imeza, ngo bashiramo n'iki kindi n'intebe, igitereko cy'itabaza, ngo bashira aho ngaho. Bamaze ngo Elisa bakaza akaryama, umunsi umwe ngo bazage hasi. Ese wa haba muri nozu uzubona gute? Bano bazi ko bakorera iki? Ko batugiriye neza. Umugore w'umunyabwenge. Haleluya. Tuzamure Yesu amaboko. Haleluya, haleluya. Umuntu w'Imana yaza aramubwira ngo rega muri nozu nta mwana ubamwe, nta mwana ubamwe. Arava mu gitangaza kirabaye, aramubwira ngo uhamagara umugore aze hano. Yabanje kumubwira ngo se inje kujane uje kuvugwa, inje kukuvugira imbere y'umwami, ngo yayi mu basirikare bakuru, ngo yayi ushaka iki? Nta kintu na kimwe shaka. Ngo aramubwira ngo gihaza, aramubwira ngo nta mwana afite, aramubwira ngo mwakugeza aho uza ukiki mwana w'umuhungu. Wa mugore aramubwira ngo yayi turashaje n'umugabo wanje, yewe turashaje. Aramubwira ngo ineza yawe nk'abakecuru, nk'abamama mureke mbabwira inkuru nziza. Ineza ukorera muri no nkambi, hari umunsi abana bawe bazayisarura bari muri Amerika. Barabwirana, baravuga ngo man uyu mugore ni, aramubwira ngo yegisa ngiki, wa mugore wa mwakugeze, ngo arabyara umwana w'umuhungu wasa neza. Ariko uyu mugore yari umunyabwenge, ngo umwana kwije imyaka 8 ngo aragwana umutwe,
amaze kugwara umutwe ngo abwira nyina ngo ni mumujane he, abwira ise aramubwira ngo ni musangishe nyina hari, ngo mushikanye ku bibero, ngo aracikana. Wa mugore ntiyamujana mu cyumba cye n'umugabo, ngo aramuterura amujana he mu cyumba yavukiyemo, ngo arabwira Imana ngo wa Mana we, amusigaho aje gusaka Elisa. Semeni amen. Aravuga ngo uyu mwana yavuye muri kwa Elisa, ntiyavuye iwacu. Ariko ngo agiye kumureba Gehazi, ngo Elisa ngo bwira Gehazi ngo uriya ni wa mugore, ngo sinzi cyamubayeho hagati yiwe n'umugabo n'umwana, sinzi cyamubayeho. Imana yabishije uriya mugore yari afite ibanga rikomeye, ngo genda umumbarize ngo siniki cyabaye. Ngo Gehazi amushikiriye aramubwira ngo ni amahoro, ngo wewe n'umugabo wawe n'umwana ni amahoro. Yavuze gute? Ngo ni amahoro. Ni amahoro, nta kibazo. Hari igihe abagore badafite ubwenge bazaje kumbira Gehazi amakuru yabo. Gehazi nta kintu na kimwe yogufasha gukora, ngo aragenda ashitse ku birenge bya Elisa, ngo Gehazi ashaka kumwaraza, aramubwira gumahanga niki mama, sinari narakubwiye yuko ndakeneye umwana, yabaye iki? Yapfuye, ngwino tujana. Oya, yejana na Gehazi, sinjana na Gehazi, tuma Gehazi. Gehazi yamayiruka, Gehazi ntawuzi ngene Gehazi yarameze, yamayiruka nkana inkoni, ashitiriya biranga birananirana. Semeni amen. Elisa ngo ashitse ngo murambarara hejuru. Semeni amen. Amen. Abadamu mwe ndabifuriza kuba abagore b'abanyabwenge, Imana baheze umugisha. Ejo tuzogira seminari twenyine, tuganira amajambo amwe tutavuga hano mu materaniro y'abizera, naho ni materaniro ariko turi kumwe n'abagabo tuzobabwira. Ariko mu abagore b'abanyabwenge, umugore w'umunyabwenge azayubaka urugo, ariko igipfu kizakirusambuza ayiwe maboko. Muhaguruke dusenge, muhaguruke dusenge. Usifiwe Yesu Kristo, Mwokozi mzuri kabisa. Usifiwe, usifiwe Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Kandi Imana yaranganirije ejo bundi turiko turaza, hari ikintu tuzosengera hano uko duteranye tukarinda dutaha. Tuzosengera ama etaje menshi, ariko uyu mugoroba tugiye gusengera etaje rimwe, tugiye gusengera imiryango yacu. Semeni amen. Amen. Tugiye gusengera imiryango yacu. Ejo bundi nari kumurikira umuvuga ubutumwa mwiza, aranshimisha cyane. Aravuga ngo abayahudi, umva evangelist ako kandi ukumva, abayahudi ngo bagira ibanga rikomeye cyane ngo kubana babo. Abayahudi ngo bagira ibanga rikomeye cyane ngo kubana babo. Ngo abayahudi ngo kuwa gatanu uyu mugoroba ngo Semeni amen. Ngo bagafata ibiri ijambo ry'Imana, ngo bakaza bahanu umuvyeyi, bakaza hanurira abana biwe, akaza bavugishwaho. Semeni amen. Akaza avuga, yagera ku mukobwa, ijambo riri ku mutima we, akamubwira ngo mukobwa wanje we, nguhaye umugisha. Semeni amen. Nguhaye umugisha, uzaba ukomeye, uzaba udasanzwe. Bene data, iwo mugenzo ntawe tugira, ariko abantu benshi bakomejwe n'ababyeyi babo. Ubuheruka wari uri hano nababwiye umugabo witwa Maizimo, umugabo ukomeye cyane, umugabo ukomeye yarapfuye ejo bundi yitavye Imana. Baramwirukanye mu ishuri mu Bwongereza, baramwirukana baramubwira ngo afite ubwenge umeze nk'ubwa Senje ni ingazi. Baramwirukana mu ishuri, ngo ashikira mu biganza byiza za nyina aramubwira ngo mwana waje bakubwiye gute, mufite ubwenge umeze nk'iki, ngo kigage. Bafata bibiri ijambo ry'Imana. Oh haleluya. Ngwafata verse yanditse mu gitabo cy'Abaefeso 3:20 gwibasha gukora ibirenge ivyo dusaba, muri ivyo dutekereza, ngo kuko imbaraga zayo zidukoreramo ziri, ngo nyina ngo akaza bivuga mu gitondo. Haleluya. Munyemere tuzaburesa amaboko. Haleluya, haleluya. Nyina akategera umuhungu akamubwira ngo papa ibasha gukora cyane ibirenge ivyo dusaba n'ivyo dutekereza. Uri umuhungu w'umunyabwenge. Bahamas ni wabo, Bahamas hagize umugisha kubera wewe, uri umuhungu w'igitangaza. Bene data, uwo mwaka aje ku ishuri, abo wa mbere mu gihugu cyabo,
mu mwaka ukurikira yagiye kwiga muri Amerika. Yabaye ni umuntu w'igitangaza. Kubera iki? Kubera ubwenge bwa nyina. Haleluya. Ntabwo nyina yavuze amakuru y'uwo mwigisha wo mu Bwongereza, yavuze icyo Bibiliya ivuga. Haleluya. Yavuze icyo Bibiliya ivuga. Ejo nzaguheza ubundi buhamya. Tujye gusengera imiryango yacu. Bano bashitsi bazi twazanye ni mutambuke hano. Mutambuke bene data mu mwihangane. Ufata iminota 10 dusengera abana bacu. Dusengera abana bacu. Semeni amen. N'abadamu musengera abagabo banyu. Mureke dusengera imiryango yacu. Ubundashinganye ngenda n'amahoro ubugingo bwanje warupfiriye. Igitabo kivuga ngo ubuzima bufite intego. Abantu bagisomye hariho chapitre Rick Warren yavuze ngo azagenda mu byumba by'abana be baryamye, azagenda mu byumba by'abana be baryamye, bakaza bahisha umugisha, akazavuga ngo muri abadasanzwe w'abana mwe. Abagabo ubundashingenda n'amahoro mama ndambaye mbasabye rusha aya majoro abira dusigaranye ejo no kwa Mungu muzoga igitaramo tuzogiba nkababwi abazoja gutekera abana bazogende ariko nkeneye ko tuzosengera abana bacu ingo zacu tuzijane ku Mana. Semeni amen. Bene data kamugisha kumva umwana wawe iyo yashatswe babagushinga babaguheza ubuhamya bakavuga ngo watubwiye neza watubwiye neza n'umugisha utangaje. Semeni amen. Amen. Umwana w'umunyabwenge umugore w'umunyabwenge ariko igifu kizakirusambuza. Ariko tugiye gusengera imiryango yacu abana bacu. Umuntu wese abwira Imana ngo bana ndakeneye ko abana banje uko wifuza wewe uko wifuza ubwira Imana ngo wabana. Haleluya. Haleluya. Igikorane ni cyiza ariko jewe ibintu byo kuza mu giterane ngataha tukabyina tudasenze narabihagaritse. Nzuza n'ibishumanya muto dusenge nizera neza ko aya masengesho hari umunsi azohagarara imbere y'Imana. Hari umunsi azohagarara imbere y'Imana. Hari umunsi amasengesho atazabura papa. Hari umunsi azahagarara. Hari umunsi azohagarara. Semeni amen. Amasengesho tugiye gusengera muri uyu mugoroba nimbuto itabora ntabwo azabura. Haleluya. Dusenga kandi umuntu data mu izina rya Yesu. Oh, bonde la gloria za Mana yacu haguruka. Mana turasengera imiryango yacu. Mana turashinganisha imiryango yacu kuri wowe. Mana turashinganisha imiryango.
hano muri no quartier hari abahungu b'urumogi bakaraririya iriya ruguru ni Gasogwe hari bakamwa urumogi bakamwa nabindi n'ibindi. Uyu muhungu tibari bwamugereho. Uyu yari umivyi bene wa wundi mujana muri bisi yigeze kuva ese waruvuye Ngozi uvuye Ngozi yamafata telefone y'umugore niba yarasinziriye yamayitekera amaze kuyitekera yamayururukira hariya mu Bugarama bagira ngo Gitega naho kumba arinzega ngo iyo modoka itambuke abone kumanuka. Yaragiye muri pirizo imisi bidaharurika amaze kano gashikikiwe amaze kakamukwega mu masengesho. Haleluya. Kakamuhamagara kakaza gakwega yagira ngo kakwega yajiriyaga agapfukama akamukingura nijoro yasinze akamugaburira aho agakoresha ifunguzo za chambre papa wiwe yakaza akora mu Rwanda yakama akoresha ifunguro ise yakabwira madame yewe ni muzo ntwara ifaranga ko urufunguzo ko ari jewe nawe izindi funguzo zavuye hano nawe uyu wacu yarakoresheje izindi n'umwita mwisabune urufunguzo kamagenda mu Buyezi akaba ruhingura ariko uyu munsi no muvuga butumwa mwisa. Amen. Muzamuresa bo. Haleluya. Haleluya. Nimba ufite umugabo nimba ufite umwana yarameze nk'uyu nudasenga azagumiriya ruguru ariko masengesho yawe semeni amen amasengesho y'uyu mukobwa yakaza mugaburira akamwereka urukundo akamumesera akamwitaho afite umushuti we twamusize bazozana bakaza bagenda nane babiri siko bombi nabavuga butumwa uyu nguyu bakajya kubasoma uwo mugenzi we agafata atagize trimestre gashira atageze ku ishuri bafunze bagafunga bakajana muri beseri bakamaguma bakajana muri beseri uyu agakopera abandi bakobwa no bakamukorera ama examen umuhungu agafata ama examen ari muri beseri agafata kiumva ko uyu mugera mu madini gitangaza uzi gukorera ubundi ama examen agatsinda ari muri beseri akiba niki none ubu zobaheza ejo zomuheza abaheza ubuhamya siko kuri ejo zobaheza abaheza ubuhamya ababwire ngene Yesu azakura kure wankuye kure mu mwijima ushirabona sibanganya amateka mabi ubindura musa sibanganya wankuye kure abantu bose bari bameze nk'uyu bari kuri uyu musozi ndashaka ko tubajana imbere y'Imana. Semeni amen. Mwebwe murabazi mu mazina tuze kuvuga ngo uriya nituvukana ukabuzi ko aya masaha yise kuri Gare du Nord uvuge ngo kandi apana ya mazina yanyu ngo papa nako vuga izina rye atari so ubwereko
siko kuri se ndashaka ko tubarega ku Mana tubabwire ngo wa Mana we haleluya narutuye mu gihugu cy'ubutayu n'ubutare iwawe w'inyamaswa umuntu wese uzi ko hari umuntu wiwe hari naho atari uwawe ariko uzi ko ari kuri uyu musozi mureke tubarege ku Mana data mu izina rya Yesu Hallelujah. mubavuge mu mazina mw'abakecuru bariya bahungu bariya bagabo ni ngo Mana yacu Mana bariya bana wa Mana bariya bana bari hariya Mana bariya bahungu bari bariya bapapa bataye ingo zabo bariya bapapa bataye abana babo bariya bapapa bataye abana babo urakoze Mana uyu mukobwa nawe bamutangarira Mana bamutera zingahe dushima Imana ko bari abagabo baje n'abari abakobwa bamutangarira Hallelujah. Hallelujah Hallelujah. 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 Hallelujah.